Good girl ka? Anong sabi? Anong sabi sa'yo ni Tita Dimples? Sabi niya, miss ka na daw niya. Ay, miss ka na ni Tita Pretty. Tita Pretty, miss ka na ni Tita Pretty? Sabi mo, Tita Pretty, hindi na kasya yung Hello! 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 Ano na, Kayin? Hi! Oh, say hi to Daddy. Daddy, Hello, look, I can Daddy. turn. Look, Daddy, I can turn. I'm a big girl na. Big girl na. Say hi to Daddy. Hi, Daddy. Oh, say hi, Daddy. Ay. Ay. Wala namang ubo eh. Nagpapaawa lang eh. Oh, say Okay. hi to the camera. Hi. Hi. Uy, strong girl. Strong girl yan ah. Pupunta ka saan? Strong girl ka? Strong girl ka? Strong girl. Ha? Ha? Ah! Strong girl, sige. Oh, hi, Daddy. Sabi niya. Nagko-crawl ka na? Hindi pa po, Daddy. Next week na lang. Practice na ikaw Practice ka mag-crawl. na, ha? Ha? Practice ka na? na? Yeah, yun na. Yay! Good girl. Good girl. Good girl. Oops. Hala, baby. Ano? Ginaganon niya na yung bedsheet. Gusto mo na mag-move ah? Mag-move? As in, pupu? Hindi, mag-move. Gumalaw. Oh, turn ka ulit ni Mami. Turn ka ulit ni Mami. Hindi ka makadaldal pag ganyan eh. Ha? Hindi daw. Hindi daw ikaw Hi, madaldal. Kaylin! Hello! Hi! Hi! Wow! Strong girl ah! Ay, ang strong girl na kaya mo nang i-lift yung head mo. Sige, sige. Saan ka punta? Punta ka kay Daddy? Ay, gusto mo nang pumunta kay Daddy. Oh, nagbababay ka. Punta ka kay Daddy. Ay! Ano yun? At nakatayo yung hair ni Kayin. My name is Alfalfa. Kayin. Ano yan? Bakit lagi ka nang nag-turn? Gusto mo yung ganyan? O, pas mo muna, Bi. Iyaan ako. Ititihaya ka.